вохӯрии муовини сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода Акрамзода Файзалӣ, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода Муҳистон Бердиева, мудири бахши ҷавонон Умед Ҳалимов ва дигар намояндагони мақомоти маҳалӣ бо сокинони маҳаллаи сеюм баргузор шуд. дар оғоз Акрамзода Файзалӣ, намояндаи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар бораи пурзӯр гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ, шомилшавии ҷавонон ба ҳизб ҳаракатҳои бегона ва дигар амалҳои ношоиста фикру назари худро назди ҳозирин баён намуд. то интишори қонуни мазкур, ҷашну маъракаҳои мардумӣ бо дарбаргирии шумораи зиёди одамон, рӯзҳо ва ҳафтаҳо хароҷоти зиёди миёншикан ва харҷи беҳуда баргузор гардида, баъди он соҳибони тӯю маъракаҳо муддатҳои зиёд дар пайи пардохти қарзи гирифта сарсону саргардон мегаштанд. дар натиҷаи иҷрои талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати 10 сол бо дарёфти сарчашмаҳои маблағгузории дохилӣ, аз ҷумла кам намудани хароҷоти нолозим, сатҳи камбизоатӣ аз 53% то 30%, яъне 23% коҳиш ёфт. ҳозирини гиромӣ, рӯзи 19 августи соли 2017 аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи маориф, дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ, дар бораи таҳсилоти миёнаи касбӣ, дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаҳои олии таълимӣ ба кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид гардида, ки аз тарафи маҷлиси намояндагон қабул гардида, маҷлиси миллӣ онҳоро ҷоридорӣ намудааст. ҳамчунин дар рафти ин ҳамоиш ҳисоботи нозири минтақаваи маҳаллаи сеюми шаҳри Турсунзода шунида шуд. амру супоришҳои роҳбарияти вазорат ва роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода сармашқи худ намуда дар 9 моҳи соли 2017 шахсан 19 арзи шикояти шаҳрвандонро ба истисолот қабул намуда мавриди санҷиш қарор додам, ки қисми зиёди ин арзу шикояти шаҳрвандон ҷанҷолҳои оилавӣ ва баҳсу пулӣ ташкил медиҳанд. 5 ҷинояти дуздӣ, 2 ҷинояти ахлоқӣ, 2 ҷинояти қаллобӣ, 2 ҷинояти нақлиётӣ мебошад. аз ин 3 ҷинояти дуздӣ ноошкор мондааст. Муҳистон Бердиева, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода зимни баромади хеш гуфт, ки бояд ҳар яки мо ва шумо ба қадри сулҳу суботи комил расида ҳангоми баргузории тӯю маъракаҳо ба сарфу хароҷотҳои зиёдатӣ роҳ надиҳем ва пайваста фарзандони худро барои ватандӯстӣ ва меҳанпарастӣ тарбият намоем, чаро ки онҳо ояндаи ҷомеаву давлат ба шумор мераванд. غیر از شما میدونید که ما نه من اکنون دولت صاحب استقلال را بنیاد کردیم و امروز همین پایه‌های دولتداری ما که با قیمت جان به دست آوردیم باید با دندان‌های ما گزیده این استقلالیت، این صلح، این وحدت، این دوستی، این تینجی و آسایشتگی با دندان‌های ما گزیده گیریم و مسلم است که سالهای پیشتر حتی حادثه‌هایی بودن که کودکان از مکتب‌ها را بودن. این از کدام خاطر بود؟ وقتی که گرد اطراف مکتب شده بود، کودکان دورتر از مکتب بازی میکردن. این حادثه‌ها در شهر ترسونزاده هم رخ داده است. برای همین خاطر گرد اطراف مکتب‌ها محکم کرده شد. در همون دوره‌ها من از همین طرف برای کودکان راهش نزدیک شده گفته دروازه بود. از اول بود دروازه، بعد دروازه خودش چسباندیم. یاری همه شما محترم پدران و مادران کردید. نظارتی فعالیتی من همون مغازه‌ها و طرفخانه‌ها و من گفتم که دیسک کلوب‌های دیگرها حاضر همش تحت نظارت دائمی به واسطه محترم رئیس شهرمان محترم سجادی سلامزاده قرار داره و در هر مجلس با ما راهبران و همه راهبران قیم‌ها دستور میدن که در این مسئله نظارت سخت‌تر کنه و نگذارن که همین تاثیرش به مکتب رسد. مکتب یک جای مقدس است. همه وقت میگن که وقتی به مکتب میاد حتی پای به طهارت بیاد که اینجا جای مقدس است، اینجا جایی که تعلیم میگیرن، تربیت میگیرن. فرزندان ما از یک
چی میگن از یک کاغذ سفید به یک شخصیت تبدیل می‌یابند. کودکان زیرک هستند، همه چیز دانستن، همه چیز شنیدن می‌خواهند، همه چیز نو برای آنها برای کشف کردن آنها یک چیزی نو است. آنها می‌خواهند همه چیز دانند. برای همین از اون نگاه‌ها، از اون حرکت‌های ناجویه و ناخلاف باید ما فرزندان خودمان همین نگاه داریم و در تعلیم و تربیت فرزندان خودمان مسئول باشیم. در واقع برگزاری چنین وخوری‌ها سری وقتی بوده، بار دیگر ساکنان را هشدار می‌سازد تا که آنها قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان را رعایت نموده به پیشروی جامعه و دولت سهم گذارند. صابر جان سعیدов، ظفر حسنов برای برنامه اطلاعاتی خبر